Lord, you are able. Jesus Christ, I thank you so much for everything you've done. When you hold my hands, I will not fear. When you hug me, I will not fear, because I trust you. You are worthy, Lord. I magnify your name. I lift up your name, praising your name, because there's no one like you. You are mighty God. Father, you are my strength. Thank you, Jesus Christ. Thank you for your love, your kindness and transformation. In the name of Jesus I pray. Amen. Yes, ashimwe cyane turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongera tubaha ikaze kuri TSM. Turabaramukije, turabagumviriye. Yesu aguhetse, Yesu ari kumwe nawe, Yesu akugumbiriye, Yesu aguhaye hug. Ntabwo wogira kandi ntabwo bananje nawagira. Turabashimira cyane ukuntu maranya muri kurikana kuri TSM. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 45 n'umurongo wa 46. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 45 duhera. Havuga ko Filipo abana Nataniyeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika, twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Nataniyeli aramubaza ati, mbega Nazareti Yehova yiciza? Filipo aramubwira ati, nuzurabe. Amen, haleluya. Ngomba tuvugane kuri ino mirongo ibiri cyane kuri kino kibazo Nataniyeli yabaje ati ngo mbega Nazareti Yehova yiciza, mbega Nazareti Yehova yo ikintu kimeze neza. Ngomba duhindura ikibazo, wibaze nawe nkuko abantu bakubona, nkuko abantu bagufata. Mbega muri wewe Yehova yiciza, mbega muri wewe hari akamaro. Nkunze kubwira abantu dukorana cyangwa abantu tukunze kuganira ati, ntuze ukengere umwana w'umuntu uwo ari we wese, naho yoba ari umukene, naho yoba ameze gute, naho yoba ari kimuga, naho yoba, mu gihe umwana w'umuntu agifise ubugingo, mu gihe agihema, ntuze umukengere, kuko utazi password y'ubuzima bwiwe, ntuzi icyo Imana yamuremeye, ntuzi icyo Imana yamuteguriye. Uyu munsi uwo ukengera, uwo ugaya, uwo utiyumvamo, uwo udakunda, ni by'ukuri Imana ishobora kumugura password y'ubuzima bwiwe. Aho wamuziga ugasanga siho umusanze, aho wamuziga ugasanga yarapfuyeyo. Ni nayo mpamvu hariho abajya mu byaha mugabo agakizwa, kandi bamaze gukizwa baba igishinga ntahe. Hariho ababa bakene, mu by'ukuri ugasanga bari bakenye cyane, ariko mu minsi mike ugasanga babaye abatunzi. Hariho n'abagwara bakagomba gupfa, mbere hariho n'abapfa ariko bakazuka. Haleluya. Ni nayo mpamvu iyo Kristo ari muri twebwe, iyo Kristo ari mu ruhande rwacu, iyo Kristo ari Nazareti, ni by'ukuri Nazareti haramenyekana ko ari Nazareti koko. Nazareti cyari igisagara kimwe muri Isirayeli, ariko kandi cyari kigayitse. Ni igisagara kitabamwo umwami, ni igisagara kitabamwo abanyabwenge, ni igisagara cyari kigayitse cyane. Nataniyeli yari afise permission cyangwa yari afise koko kubaza icyo kibazo, kuko yari azi Nazareti yuko atakintu cyiza cyovayo, atamuntu mwiza yovayo. Haleluya. Uyu munsi hariho abantu batakuzi ariko niwe wiyizi, hari abantu batagutahura ariko uritahura. Ariko ngoma ndakubwire, uko uri kose, uko umeze kose, hagarara mu buzima bwawe, uvugane n'Imana, ubaze Imana icyo yakuremeye, naho ugomba, kuko inyenyeri yawe iriho kugira ngo yakire iyi si, uriho kugira ngo ube umucyo w'isi. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri bivanye na situation urimo, bivanye n'ibigeragezo urimo, bivanye n'ingorane urimo, ntibitume inyenyeri yawe izima. Haleluya. Hagarara nkuko Yesu yahagaze kuva akivuka, inyenyeri we yatse. Mu by'ukuri bagumbye kumwisha, bagumbye kumugira nabi, ariko kuva akivuka ntiyarabye ingwane yaciyemo, ntiyarabye aho yavukiye, ntiyarabye ariko yaretse inyenyeri yiwe iguma yaka. Haleluya. Nawe uyu munsi ndakuzaniye umutsima w'ubugingo, ariwe Kristo Yesu. Mvuga ati, hagarara wake mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri byose birashoboka. Hari agastori nasomye uno munsi kankoze ko cyane, numvise mpezagiwe. Mu by'ukuri ndagasomye, ariko mu by'ukuri nawe ngomba kumviriza. Agastori kavuga uko
yari inzovu, elephant and a dog, n'imbwa. Ni ukuvuga ibyo bibiri byose byaribungenze. Bimaze kwibungenga, hanyuma mu mezi 3 imbwa irabyara. Imaze kubyara, inyuma y'amezi 3 irakuza ibyana byayo. Hama bimaze gukura, inyuma y'amezi 3 kandi isubira kubyara ibindi. Isubiye ku nzovu, irabwira inzovu, none ko mbona wewe twasamiye rimwe, no kuvuga twarosnya abana rimwe mu nda, none we kutarabyara ni kubera iki? Kuko inyuma y'andi mezi 3 kandi imbwa yasubiye kugira kuba pregnant, hanyuma imaze kuba pregnant ibyara inshuro 3 mu mwaka. Ariko inzovu ntiyari bwabyare kandi byose byabire pregnant icyarimwe. Nuko uko byaciye bigenda, inzovu yabati ngo umva ndakubwire wa mbwawe, ati jewe ngo icyo mfise mu nda kirakomeye kandi kirahambaye, ngo mbyara rimwe mu mwaka, ngo kandi ngumaze kukibyara ngo abantu bose bakibonye ngo iyo gikuze baragitinya. Ngo nukuvuga ngo nisi ngo iyo gihonyeye kwisi ngo nisi iratetemera. Haleluya. Mu yandi majambo, muri wewe harimo imbuto, muri wewe harimo ikintu kiri powerful, muri wewe harimo ikintu gifise ububasha. Gishitse kuri iyi si, abandi bose bazokibona kandi abandi bose bazobona akamaro kacyo. Naho cyoteba, naho cyomara umwanya muremure, ndaguha intege, ndaguha inguvu yuko muri wewe ufise ingabire ikomeye cyane kandi ufise ikintu abandi bose bashobora kugirane kwamurako. Nayo mpamvu ushobora kuba uri mu mahombi, Imana ikavuga ku bandi bose, mugawe ntikuvugeko. Ushobora kuba uri kurasenga, Imana ntirikwishireho naho, ariko nakubwira ukuri yuko muri wewe mu by'ukuri hari imbuto. Ikindi nacyo, ntuzabe envy, do not be envy. Nukuvuga ntuzogire ishari ku bandi bantu bariko barahezagirwa. Icyo ni igihe cyabo, n'umwanya wabo. Babwire n'abakubagije yuko igihe cyawe kiri mu nzira, niko inzovu yishyuye. Nukuvuga igihe cyawe gishitse, uzasohora ikintu, uzabyara ikintu kiri powerful, gishitse no ku isi, kizagirira abantu bose akamaro kandi gatuma abantu bose babona n'inyenyeri yawe. Nuko rero by'ukuri i Nazareti hova y'icyiza kandi cyaravuyeyo, no muri wewe ahova y'icyiza kandi kizovayo niwizigira Kristo Yesu, kuko niwe mwami n'umukiza, niwe adushoboza byose. Yari umutsima w'ubugingo, tuwahaye ikaze ubigira kandi twongera tubasaba mugire share, subscribe and comment kugira ngo tuzomandanye kumviriza ijambo ry'Imana, n'ukwamamaza yuko Kristo ari umwami n'umukiza, niwe wo kwizigira, niwe wo kwirata, kandi niwe akwiye gushyirwa hejuru no kumenyekana muri byose na hose, na cyane cyane mu mahanga yose. Let's pray, dusenge Imana. Nyagora ku ngoma uwera Uwiteka, mpagaze muri anointing yawe, mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe. Ndavuga nyagora ku ngoma, uduhingure, utwambike imbaraga n'inkomezi, nicyo waturemeye kuri ino si kize gushyike nk'uko ushaka, and use each one of us the way you want. In the name of Jesus Christ I pray. Amen and amen. May God bless you, kandi Imana ibahe umugisha n'imbaraga z'iki gihe, imbaraga za mpwemu yera zizatuma tunesha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.